Maya payabak po kay kongan ang makiramdam, karing radyo at manalbeking kay katamong online live streaming. Pagmasusyan tayo po ngeni ing banal a misa para king biyernis ning mumuna ng Domingo ning Kwaresma. Ingke katamong kapag masusyan ning banal a Eucharistia panimunaning Reverend Father Justin G. Gatus, Assistant Director ning Social Action Center of Pampanga. Abe-abe tayang ikantangeni ing dalit a pamuklat. Pakiramdam kayo, ing oras sa karapat-dapat. Ing aldoning kaligtasan, magbalik ka na luking Diyos, ang inaganing maharapan, nanumang bagay ang makatakin, manking ke katamong kasuiwan, alalang asa binanupaman. Pakiramdam kayo, ing oras sa karapat-dapat. Ing aldoning kaligtasan, magpalig na naluking Diyos. King lagyoning igpa, amponing anak, amponing Espiritu Santo, Amen. ing grasya ning ginutang Heso Kristo, ing lugod na ning Dios, at ing pamakiyagom ning Espiritu Santo, manatili kakayungan. At keka antimurin. Kaluguran kong kapatad kang Kristo, bang kanita maging karapat dapat tamong magmasusi kareting banala misteryo, ganakan tamo panong makanano tamo kahulaga, arapanan ning Dios. At sisyan talaretang pinandit, kalingwan tamo iti, anya umetamong mikakasala. Gino, pakaluluan mo kami. Uling mika sala kami keka, Gino, pakit meke kami ing pakalulu, ampong lugod mo. at ibiyemo ke kami ing kaligtasan mo. Ing Diyos sa lubos mayupaya, pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad da ring kasalanan tamo, idala na katamo sana, king bie, alananga. Amen. Manalangin tamo. Oig paming mayupaya, ing pamangilin mi king Kwaresma, so panakesanang magbayo at magsadya para king pamagmasusi mi king kamatayan at pangasubli ng mebye Kristo. Ang mabibiyat magari kambemo at ning Espiritu Santo, Diyos manggaman king alananga. Amen. Makiramdam tamo po king amano ning Ginoo. Pamamasang ibat king libro ning propeta Ezekiel. Nung tuknang niyang darapat pamikasala ing emaya patawo at pamintuan na laring kautusan ko, nung daraptan na ing matulid at ing mayap, eya mate. Sigurado yang mi patawaran laring sabla ng kasalanan at eya mate, uling depat na ing matulid, potagalang isipan mo king tutula ko neng akakit king mamate ing taong emayap. Nga nang kukutang ning Ginong Diyos, aliku mas buriking akit sumisi at mabye. Nung tuknang yang darapat mayap ing taong matulid at pag-umpisan ng daptan ing sablang emayap, ing makasumaming bage apanyaptan daring taong emayap, manatili yang mabibye. Aliya, makalingwan na ing nanuman karing maya padepat na, Mateya uli na ning alayang katapatan at uli daring kasalanan na. Dapot sasabihan nyo makatuliran ing daraptan na ning Ginong Diyos, makiramdam kayo kanako, kayong Israelita, isipan nyo king ing paralan na ning daraptan ko matulid, ing kayong paralan ya ing matulid, potang tuknang yang darapat mayap ing taong matulid at mag-umpisa yang dapat mayap at kaybat Mateya.
Mateya uli na ning emayap adepat na. Potang tok nang yang darapat pamikasala ing taong emayap at daptan na ing matulid at mayap. Iligtas na ing biyena. Akilala na ing daraptan na at tok nang yang darapat pamikasala. Inya eya mate, manatili yang mabibiye. Ing amano ning Ginoo. Salamat King Dios. Nung tatandanan mo lamo o ginuring kekeng kasalanan, nino ing emiyatulan. Nung tatandanan mo lamo o ginuring kekeng kasalanan, nino ing mayatulan. Manibat king kalalaman, mamaus ko keka o Ginoo. Pakiramdaman me ing aus ko, at ing pamanyawad ko king sawp mo. Nung tatandanan mo la o ginuring kekeng kasalanan, nino ing mayatulan. Sabik kong manaya kang Ginoo, uling panaligan ko itang pengako mo, panayan keng Ginoo, may git pa king pamanayan ning bante, king panyatang ning abang. Nung tatandanan mo lamo o ginuring kekeng kasalanan, nino ing mayatulan. Nung tatandanan mo lamo ring kekeng kasalanan, nino ing emiyatulan, dapat ika patawaran mo kami, nung inya kailangan dakang pamintuan. Nung tatandanan mo lamo o ginuring kekeng kasalanan, nino ing mayatulan. Israel, manalig ka king Ginoo, ing lugod na alangkupas at parati yang makasadyang magligtas. Iligtas ne ing Israel abalen na king sablanang pamikasala. Nung tatandanan mula o ginuring kekeng kasalanan, nino ing mayatulan. Parangalan tayo ing mayap a balita. Ligayat kapurian keka, Kristong Jesus, paginumi. Ligayat kapurian keka, ligayat kapurian keka. Ing Ginoo manatiliya kaya kayo, At keka antimuri, pamamasa king maya pabalita, ag pangkang San Mateo. ligaya keka o Ginu. Sasabihan ko kaya kayo, nung eyula igitan ding talaturo ning kautusan at ding pariseyo, king pamanupad king kaburyaning Diyos, kayo milub king kayarian ning banwa. Dimdamyo king kanitang minuna mituro karing tao, kamakamate. Ing ninumang makamate, mikapakibatan niya king arapan ning husgado. Dapot ngeni sasabihan ko kaya kayo, ninuman ing mimwa king kapatad na, mikapakibatan niya king arapan ning husgado. Ing ninumang maninsulto king kapatad na, mikapakibatan niya arapan ning Sanhedrin. At ing ninumang sumabi king kapatad na, alakang isip, miyugseya king api ning impyerno. Uli na niti nung atin kang yayain king Diyos at aga na kamo, king atin yang samang lubkya ka ing kapatad mo, lakwan mo ing kya kang yayain king arap ning altar, at munta ka pa mo makikasundo king kya kang kapatad. Kanita na ka magbalik at mayin king Diyos. Nung atin mandalom kya ka, makipagsalesya ka king mandalom kabang atin panawon, bayo na kayarap king husgado. Nung ali, intriga na ka king hukom, at ibiyena ka ning hukom karing pulis king sukulan. Sasabihan ko kaya ka, karin ka manatili, hanggang eka makabayad king katatawlian a sentimo. Kaluguran kong kapatading mayap ng balita, ning kaya katang kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Atin po kanong metong pari, nung no karin Misael do Magumilyaya, ing mumuna ng kutang karing kayang parishioners nga na, ninumbo keni ing 1 week ng alang kapate, magtas lang gamat nga ra.
For the whole duration na ning 1 week, alayang kapate, magtas lang gamat. So dakala pong may magtas gamat, halos din karokyanos na. O tutuking ko tang nga na, nino naman po kaya kayo ing 1 month na nga lang kapate. Haro, medyo may pitnala po, ring migtas gamat, bebada no ding aliwa. At sabi na po ning pari, ini siguro medyo manaliwata ng bagya kanini, ha? Naliyan ko nung ating pang magtas gamat. Nino po kaya kayo, ing 1 year ng alang kapate, magtas ng gamat. So, migbabalangan po gamat ding parokyanos. Liban, ketang metong ingkong at ketang gulot ning pisamban. At anyang akit nening pari, papalakpak ne, karening kayang parokyanos. At kutang na ingkong, nano mo po yung sikreto yo, nung bakit ala na kong kapate, ala na kong kapate, kilob na ning 1 year. Ano po yung sinabi na ning matwa? Sabi na, o makanano din nga lang marine, kapate ko may nga matenongan, yako na mo, ing mitagan. Nga na. Ikayo po, pila na ko pong bulan, banwa, o aldo, na alang akapate. Itamo po king biyata mong Kristiyano, malyaring alata mo nga kapate. Datang at datang. Pero how do we define an enemy? In enemy, we defined it, masanting nga gamitan tayo itang amanong kapampangan, kasalang. Detang agrike ka, detang kokontra ka. King pamanyapat mong mayap, at tinatatin matula, at tinatatin kang maging kasalang. Pero naning masanting, agawan, at pakibat karening sasalang sangkya katamo. Sabi na pong Abraham Lincoln, the best way to win over an enemy is to make that enemy a friend. Ing pekamasanting aparalan, banas sambut ming kang kasalang, aliway tang pakipaten may lalo, o kaya panyiran me, kareng kapara mong tao. Nune, gawan ming metong akakaluguran. At ini mo naman, ing parala na ning apong ginu kaya katamo. Potang mi kakasala tamo, ing malilyari, sasalangsang tamo king apong ginu. We become God's enemy. Pero, ing ginu nakatamo tambing-tambing papaten, nakatamo paparusan. Nune di na nakatamong pamakitagon bang kanita, tanggapan tamo ing yayampang ng pamakikaluguran, magbayo tamo at sumisi. Ini po yung paganakana mo naman ng kakatamong first reading, iba't king libro ng propeta Ezekiel, na sabi na, isipan niyo waring matula ko, ning akakit keng mamamate, ing taong marok, aliko, mas buri keng akit sumisi at kumabi. Yapin po ini ing panagkat na kikatamo at paganaka nining kikatamong pamamasa. At ini mo naman, yung paganaka ng Jesus kikatamo king ebanghelyo. Sabi na, nung ganaka mo, magayin ka, kabat ating kang akapate o ating kang ekasundo, lakwan mo pahingayin mo at makipagkasundo ka pa kaya, bayo mo isundo ing kikang pamag-ayin. When we have enemies, masakiting biye. Pero po tanggawan may kakaluguran mo, maging manawa ing sabla. Haga nakakia pa po itang metong kwento. Atin po kanong metong a farmer, ang pong metong a shepherd. Ining farmer atin niya pong alagang aso, na talagang istorbo yaking biena nining shepherd o ning pastol. Aldol-dol na mo, patse makawalaya, mabulos siya ining aso, talagang mabulabog la ring tupa. At balang bengi, kakawng ya, may istorbo la ring pamilya na ning pastol. Ing pastol si ibu kaning paksabyan, ining hortelano, o ningala pa rin, bala mo wala yang dimdam, ining hortelano. Ikwana ng mainis ning pastol at sabi na, lasunan kaya, ining aso na, nga na, O kaya, isumbong keking barangay, nga na. O ningking pamangadi at pamanisip na nining pastol, may nga nakya, ing metong kareng tupa na, aalagaan. At aisip na, ibiyeneng anting regalo, ining metong abayong bayta tupa, ketang siping ng bale hortelano, at kanita, baka magbayo yung biyena. Lo and behold, makantapin po. Uling midina niyang alagaan, linelenitang aso, babawala niya po tang magkay ngaya, uli na nitang lugod, uli na nitang regalo, abinye na kaya ning pastol. Remember, the best way to win over an enemy is to make that enemy a friend. Pansinan tamo, nung patuloy talang panyiran at pakipatending kasalang tamo, alang sumambot, itamongan manasakit, mag-inakit, at magkasakit. Pero nung gawan talang kakatamong kakaluguran, sigurado sumambot tamongan.
Kaluguran kong kapatad, kaniting panahon ning Kwaresma, magsumikap tamong tanggapan, ing pamakikaluguran adadaon na kayakatamo ning apong Ginoo, kapamilatanan ning pamanisi at pamagbalik kalub kaya. At patyagagawan tamo ini, agawa tamo mo naman sanang idakay ni, karing kayakatamong kaparang tao, lalong-lalo na karing kayakatamong kasalang. Amen. Talakad tamo po, kaluguran kong kapatad, manalangin tamo king Diyos para king pamikasundo at uli naniti, manatili ing lugod, pilatan ding tao. Kareng balang panalangin nga tamong sumabi, Ginoo, ituro mo keng makikasundo karing anggang tao. Ginoo, ituro mo keng makikasundo karing hanggang tao. Para karing sablang kapulungan at kapulungan Kristiyano, itukidas sana ing karelang pamisagsagan at makikasundulang miyabe-yabe king lugod ng Kristo, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, ituro mo keng makikasundo karing anggang tao. Para karing pamuntok ning politika, kapilanman sana, era no umpisan ding gera, pauli na ning sangkan apuro pampolitika, nune magkapilit lang apikasunduro, ring bansang migigera, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, ituro mo keng makikasundo karing anggang tao. Para karing misisakitan pauli ring kasalanan, ding aliwa, pakisan metong dasana, ing karelang kasakitan, king kasakitan ng Kristo. Amete para karing sablang palpikasala, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, ituro mo keng makikasundo karing anggang tao. Para kay katangan, kapilanman sana, eta maging ipokrita, nune makikasundo tamo, karing kaparatang tao, bayuta simba, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, ituro mo keng makikasundo karing anggang tao. Tanggapanas sana ng Diyos, ing kapasalamatan, at ring sarilitang kapagnasan. Ring kapagnasan da, ring sablang makayantabe, kaniting kaurasan. Ring kapagnasan aparalada, ring kekatamong talapakiramdam king radyo, at talapanalbe king online streaming. Karing miyayaliwang programa, ning kekatamong radyo, at ring makapasubali ng kapagnasan, ning radyo ning katamong arkidiocesis, at ring kapagnasanda, ring magdebosyon, kang San Jose. At mo naman, king malalagwan ng kapaldanan, Dolores Balagtas, iyuli no sana king kayarian ng maligaya, ring kapatad tamong meyang unabye, ipanalangin tala king Ginoo. Ginoo, ituro mo keng makikasundo karing anggang tao. Oy pami nga tsubanwa, apakit mi sana ing lugod mi keka, kapamilataning pamaglugod mi karing kaparaming tao. Potang makagawa keng kamalyan, ibiya mo sana kaya kami ing grasyang makipagkasundo king metong at metong, king lugod ng Heso Kristong kaya kanganak at ginomi. Amen. Dalit tamo po para king pamagsadya karing ayin. Panginoon, turuan mo akong maging bukas palad. Turuan mo akong maglingkod sa iyo, na magbigay ng ayon sa nararapat, na walang hinihintay mula sa'yo. Na mag-ibag ang pinaalintanan, mga hirap na dinaranas, sa tina'y magsumikap na
Manalangin kayo kapatad, baning kaya katamong daon, matanggap la arapaning Diyos, igpang mayupayang tuto. Ginoo iting dawon kareng gamat mo, king ikapuri ampon ikaligaya ning lagyuna, king ikasaplala tamo at ning mabilog ng banal a kapulungan. O igpaning pakalulu, king lugod mo, tanggapan mo reting ayin. Iyatad dasana kya kami, ing magligtas mong upaya. Itiadwan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi, Amen. ing ginuman tabi kya kayo, At keka antimurin, itas yu laring puso yu. makatas na la king Ginoo. Pasalamatan tayong Ginoo, a Diyos tamo. Iti karapat dapat ampon matulid. Tuneping karapat dapat at matulid, ing pasalamatan dakang parati at numan ka rin no pa, Diyos king alanganggat lubos mayupaya. Adwan mong ipasyag mi ing kapasalamatan mi keka, kapamilataning pamagtimpimi king sarili. Kailangan supilan mi ing palpikasalang ugali mi, at apatpat ing kiatasan mi. Kailangan ing ipakit mi karing atsyuking kagipitan, ing kayapan mo kaya kami. Ulinita, kambering sablang koro ring anghel karing banwa, daralit mi kaya kang ligaya, layong makyabe alang tuknang babya kapurian kaya ka, at ngamingang kakanta. Ika pining banal loy pa, ikaing sibol ning sablang kabanalan. Ulinita ipanigapumi, itugtog ming espiritu mo, antimong titipang ambon, karetingain mi, ban pabanalanala at para kya kami, gawa na lang katawan, ang pondaya ning ginuming Heso Kristo. At tatandanan mi pa, kanitang benging mi panganyayaya at bayo na kusang lubdinaon ing biyena, king pamaylas sampong kamatayan, king waning tinape. Pepasalamata nakat pinuri, piraso na ing tinape, dinwang na iti karing disipulo na at ngana, kwanan niya iti ikayungan at kananye, uling itiya ing katawan ko, amidawon para kaya kayo. Makanyan mo naman kay batning apunan kingwaning kalis. Pasibayo pe pasalamata nakat pinuri, dinwang na iti karing disipulo na at ngana. Kuanan niya iti ikayungan at minum kayo kaniti. Uling itiya ing kalis ning daya ko, ing daya ning bayo ampong alanganggang tipan, amibubo para kaya kayo ampong para karing sablang tao. Ban kanita, mi patawaran laring kasalanan, daptan niyo iti king pamigaga na kayo, kanako. Ipasyag tayong misteryo ning kasalpantayanan. King kamatayan linupit mo, ang kamatayan King pangasubli,
Inyangeni gaganakan mi o mapapakalulungig pa, ing kamatayan ng pong ing pangasubli ng mebye. Daraon mi yakyaka iting tinapening bie at ing kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan kya ka ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo, ban sumuyo kya ka. Ikamingan sanang misulusulo king katawan ng pong daya ng Kristo, tipuna na kamingan ting metong ning banal ay Espiritu. Ganakan mi oy pa, ing banal na kapulungan mo ang makalaganap king meto yato. Ban mi ganap ya king lugod, kambe ng Francisco ing Papa mi, i Florentino ing Obispo mi, i Pasiano ing Obispo Emerito mi, ding sablang pari, diakono, at ding sablang susuyo king kapulungan mo. Ganakan mula naman, ding kapatad mi aminuna ng pepaynawa king pihong kapanayan ning pangasubling mebye. Idala mula at ding sablang meyango na bie, king pakalulo mo, ketang masalang arapan mo. Pakaluluan mo kamingan, gawan mo kamingan karapat dapat magkamit king bie alananga, ban kambe ning Nuan a Virgen Maria ing induning Diyos, kambe ng San Jose ing esposo na, kambe ring Nuan Maapostol, kambe ng San Fernando, San Gabriel Arcangel, at kambe ring sablang banal ami biye kalugod-lugod keka, king keka banding panahon, apurya ng pong apaligayan da kasana, king kapamilatan ng Heso Kristong anak mo. King kapamilatana, kambe ng pongkeya, kagum ning banal espiritu, sablang parangalang pong ligaya, mirasakya ka, manggaman king alananga. Amen. Ingigpa ampong ingginong Jesus, pigkalam ne kya kataming espiritu, kambe ning kapanaligan ng pong kalayan ding anak, agnanagnan nga tamungan sumabi. Ikabos mo kami king sablang marokoy pa, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, ban king kasopa ning pakalulo mo, mitimawa kaming parati king pamanalipa ning kasalanan, at mikabiyos kaming alang kasasagkulan, king sablang kaligaligan, kabang panayan ampong pagsadyan mi ing panyatang ng mitmong ligaya, ning talapangabos ming i Heso Kristo. Uling keka ing kayarian, ampon ing kayupayan, ampon ing ligaya, manggaman king alanganga. O Diyos sa ipami ing ginuming Heso Kristo, sinabi na karing apostol na ing kapayapan ko, lalakwan ko kaya kayo. Ing kapayapan ko, babya ko kaya kayo. E mula sana babalik danding kasalanan mi, nune pansinan mo, ing kasalpantayanan, ning banala kapulungan mo, at pamayapan ng pong pisan metungan me, agpangking kaburian mo, ikang mabibiyang pong magari, manggaman king alananga,
ing kapayapaning ginuman tabe sana kapilan man kaya kayungan. At keka antimurin. Ipakit tamo ngeni ing mikakametong tamo king kapayapan. Peace be with you po. Cordero Niños, mira po, king kasalanan niyato, pagkaluan mo kami. Cordero Niños, mira po, king kasalanan niyato, inemuke kami, inemuke kami. Kaluguran kong kapatad, nyoing kordero ning Diyos, nyoing milalako king kasalanan ning yato, nuan laring mayaos king apunan ning kordero. Gino e kumatampan tanggap keka, dapo tiyagkas miyay ing amano mo, kumayap na ako. Luharin ilubun at pamikalubun, kanilang suyain Diyos, amalubun. Luharin ilubun at pamikalubun, kanilang suyain Diyos, Para karing makiramdam karing radyo at manalbe king online streaming, ae makatanggap komunyon king pisikal a paralan, abayan da kayong ngeni king pamangadi kaniting dapat ning espiritual a pamakinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko king atsyuka king kabanal-banalan a sakramento, kaluguran da ka maigit king sablang bage, at pagnasan ko ing tanggapan da ka. Dapot pauli na ningening pinandit, era ka atanggap king sakramento,
Umeka mo man espiritual kening puso ko. Kakaulanda ka bala mo mawari at syuka ka rin. At pakisan metong keng lubusan, ing sarili ko keka. Emo sana ipaintulot kapilanman, ing mikawani ko keka. Amen. Manalangin tamo. Oig paming malugod, ipagkalob na sana niting sakramento ing pangatimawa mi, karing pami biyeming palpikasala, at ipagdala na kayang bayong biye. Manano na sanang iting Eukaristiya, tayra na kaming painturo king kaligtasan. Itiadwan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi, Amen. ing ginuman tabiya kaya kayo, At keka antimuin. at bendisyonan na kayo ng Diyos sa lubos, malugod at mayupaya, ingig pa, ampoy ng anak, ampoy ng Espiritu Santo, Amen. ing misa mi daone, umetanangan king kapayapan ng Kristo. Salamat King Dios. O hinduming herken kekeng patulungan, ikang minyetuta, ampong kapayapan, ingin duming balen kekeng lalawigan, uling kalimbun mo, aring sablang dalang. Ning baryo sa puro karing kamalengan, agad menatini ing katahimikan. Ning sablang bisam manampong bimbisitas, ake kang delawan, o Birhen kamaslang, ing hanggang